Kublai pi baro. Ngi priang subhai pi shkena tu kubor jengi upet ngor cable news. Hashwa bing nekmi ki kubor ki babnia ana kejan miet ngina phashwa chagimat bakongsan joko kubor menta kejan miet. Rakhe ke jelai ke singi yo lai luat ke bahnyo pu prajong kari. Kerpat ke HS PDP ke sarkar ban sedang no ekejeng keren penbet puat bat ke jela Asam hakawat ke baar. On penkerja no ke sarkar ki basong di Madan, on yo Jakarta ki basong basa Meghalaya. Bakhang percak ke dorbar senong ban leniam haga kram mau jembun pensangnya no ke society ya ke yatra. Ki berngam penyap ingi brosiyang ipa imban se ban syam de suloi ban siat yaki ong ba phai bor paliar. Kelat arngut ki basong de skuti haga jengja aksiden halat jam. Khat sansi panpor ke Harijan Panchayat Komiti na kesarkar jela ban ai karai ban penkenria na themetor. Bad kelat no umentri rang ba abrim ke jela Hakarta kaba prapulai senen. Ka jela Meghalaya rengkat bat kari hibro ko wei hak sing pali jeng katayo kala rakhe ke sing yola luat ke bah nyopu pra jeng kari haki headquarter jeng ki district baper bat ki civil subdivision baper. Bad e gejeng rakhe ke bahe ak jela lepenlong ha kamadan polo hasulong ya ke bangi layo ban sakhi. Kani gejeng rakhe ke lalong shisha ke ba isongkun. Ha kani gejeng rakhe ya ke sing yo la luat kari ha kanong ba shulong. Umentri rang ba ak jela konrat kongkal sangma ulapan her ya ka lama lairong kari bu ulah shimru ya ka Rashtriya Salute nagi kinhon ke beshim benta ha gejeng yat pariat bakentup ya ke BSF, CRPF, 1st MLP Battalion, Mizoram Police, NCC nakliang ki kintai bikishin rang ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides, Indian Red Cross Society, ka Holy Cross Higher Secondary School, ka Putmuri Presbyterian Higher Secondary School, ka Auxilium Girls Higher Secondary School, ka St. Anthony's Higher Secondary School, bat ki weki school. Ya ka balawan ru ban saki de ki he officer, ki he spai ki pulet ki pat ba rukum jo. Hagene ki jeng rakhe la ay ka Home Guards and Civil Defence Medals for Meritorious Service, ya ki arngut ki Home Guards ki bagentup yau Ram Charles Lamare bat uprafula Basumatri. Kadwa UMK sangma Joint Director Civil Defence uba RP Khongwar rengkat bat ki khalangut ki baipat kliok pediang ya ke Director General Civil Defence and Home Guards Meghalaya Disc and Commendation Certificate. Nalor kanil penkup buramru ki sapu prangut ki scholar lengba ke Chief Minister's Research Grant ki bedang le ekawat benia ak benta baper bat penkup buramru ikinong tray jong kesilong Municipal Board. Habakran ke jingalang umentri rangba ulapan pau ke jingang nuat jeng u ban pen urlong ya ke Meghalaya Decade. Hapo ke Meghalayan Age ya ke ban khot kum ke Meghalaya 2032 Vision. Bat uletho ba ula kular bah ke senam R1000 RPR undai usnam jong ke jing sedang ya ke Meghalaya Decade. Bat nadu ke senam R1000 RPR hado R1000 LPR oni ya ke Meghalaya ke ban kelalong kum ke weni kishpau teligi jela bapau nam jong ke India ha ke jing kio jong ke GDP haman la iwe piwe nong song shinong. Uli tu bak sarkar jela kelala pen poi syasan point R lak teli kilong yeng lasna R1000 san 4 kilometer ki surak bakalayo ru igejing menjur ban sina surak thmai bah gejing lut ka ba R1000 san 4 kilor tengka ban peneso iki hinyo hajar teli ki shinong ki badan ha jela. Ula keren ru halor gejing shim kya ke sarkar jela ban kenteu ke bedai ban ka ka kya kam tam ka ban penbit penbiang ya gija ka ajing sumar ba gejing pentrai kami ki skim baper kaliang ka kya ban ki begi liang ban kenteu ki kam penroi ban ki yo ka kot jong kinong song snong ka jela. Followed closely by the second in command. Taking the salute now is the contingent of the DSF led by Sub-Inspector Rahul Surelia. Arriving at the saluting guys and taking the salute now is the contingent of the CRPF led by Inspector B. Halfin. Arriving at the saluting guys and taking the salute now is the contingent of the Shillong District Executive Force led by Raju K. Sangma. Following closely behind and to take the salute now is the 1st MLP Battalion led by Devo Deram. Arriving at the saluting dais to take the salute now is the contingent of the Mizoram Police led by ADSI Lalchan Kima. Following behind the contingent of the Mizoram Police is the NCC Boys contingent led by
by Senior Under Officer Rajan Kumar Sharma. Following the NCC boys contingent and arriving at the saluting dais to take the salute. Sinantme's Higher Secondary School contingent has just taken the salute and its commander is Yash Raj Singh. Ladies and gentlemen, we are very proud to announce the participation of the brass band from St. Anthony's Higher Secondary School. And now, the brass band of the Children Girls Higher Secondary School, led by Julia Dante, Estella Melissa Lamont, and Bob Sousa Shirley. My dream is to create a Megaland decade within the Megaland age. I understand the difficulties faced by our citizens in remote villages. Our state has about 7,000 villages, many of which are located in deep valleys and hilltops. Despite these challenges, we have built more than 2,500 kilometers of roads in the last 5 years. We will continue this momentum and strengthen the state's road network to connect all districts, subdivisions, blocks, markets, and tourist spots. The Government of India has recently sanctioned a new road project worth 2,500 crores for the state based on our good performance on existing projects. We have also started the construction of suspension footbridges so that people can cross streams, particularly during the rainy season. Towards opening the Shillong Medical College by the next academic year. Work on the Tura Medical College is also progressing steadily. We have also doubled the number of government health centers providing ultrasound facilities in the state in the last 2 years. I urge all health workers to ensure that every pregnant woman is provided at least one ultrasound scan by the 20th week of pregnancy to ensure a safe delivery. The work of the government over the last 6 years gives me hope and confidence. Meghalaya has built a growth momentum by focusing on agriculture, tourism, skill development, industry, green economy, information technology, power, and urban infrastructure. These efforts have resulted in increased income for farmers, entrepreneurs, hospitality providers, and IT professionals. Numerous projects, including tech parks, business hubs, new urban centers, and luxury hotels are underway. Ka Sengriu Luom ka Jela ka Hill State People's Democratic Party HSPDP. Ha kesimbalang jong katayo kelalit je kendo yu menteri rang ba ka Jela ban kerpat ban sedang no ka jengakran penbet puat bat ka Jela Assam ha kawat ka baar. Bat ban penkelano ka ketien khasi na ka associate language sha ka official language jong ka Jela. Ka HSPDP hepo ka jengalamu presiden uba KP Pangyang kala IT de kedor khas hau menteri rang ba ka Jela Konrad Kongkal Sangma bat kelekentu ban beteng biang ya ka jengakran penbet puat bat ka Jela Assam na ka benta ka jaka ka bedang saateng ha kawat ka baar. Ulang bakasang HSPDP keladon badai trelang bak sorkar MDA 1 halor kenong rem ke bakasang kayeng bakasngu ek sorkar MDA bakal shimkia ya kamat jong kaseng bakalala bandon kajingis to jingmut apreng ke sorkar Meghalaya bat Assam ha kajing pen bet yo put usam ha kinriu teligithan ha kawat ke benengkong
Ubak KP Pangyang ulong bakaseng kelkerpat beng ke sarkar jela bancem kia kloi no banekaran penbet uput usam hagawat kebaar kebakan top igin reuteli gejaka kebedan hapdeng gejingya kaja. Ula penting bu menteri rang ba kejela ula penting kena kaseng ba anshim kia no mardor bat ke sarkar Asam ban sedang no gejingya keran penbet puat bat anseli kendo yu menteri rang ba kejela Asam ne kebenta banekaran penbet uput usam jang kihin reuteli gitan keberang saateng. Ubak KP Pangyang ula pentip baladap bantau yaki regional committee di artli ke sarkar jela. But deputy commissioner ke district West Khasi Hills ula dap lum ya ke jingalang jangka regional committee bagi lalong ru ke belapan kreak. Ban IT no eki kot kislah ke jela Asam ha ke jingalang ke Banwan. West Khasi Hills kadang sa ka Langpi sektor. Hari Bohai kadang don ka Desmuria sektor. Yang ta kadang don ru ka Mautamur. Kepada Himanwa Mendai dan pas po Jainte Hills ke obat kawing itu ke blok 2 nak ke blok 1 kita bentar kita sah ke phase 2 ke depan sudah ngimla ban kelet di Sha ba ke cindon jungi ke parti nadu ke MDA 1 government Idon ibai minister tu poru baga jingya wan jungi pantrai kalong halor ki norim joko party tingim la klum sungu ba hakane ka MDA 1 ka government ka badang ka ladep hapo jing ramu ju shi minister pola sama ba shim khia ai ke ko wai ki issue joko party but lala ban exercise at least ki atli ki jingya sujumut ka soram ngile basa yakin tu league sector mata ka singipat niwan ban kerpat biang ya gani government ko bangi tre lang ro ju por ba ngin simkhya shenno ban yakren ya gani ka second phase kebadan ndrituli kijaka barang ka jia de halor gani ngi sungu yu shimista ringkat bat ki emre jungi baru minister jungi ru belum hakau kabinet ba ya kena hi kumbashwa ke MP election lada constitute yaki regional committees but nila syong ru kumba kum West Khasi Hills ngil yo ban syong arsin but ngas ngotenat ya ke West Khasi Hills regional committee kam tam ke district session kidang dep syong tentang ar tayo na kaliang jong DC jungi lo long ready yaki jaka bandon ke ji kendu batasa aga public hearing te unishi mesa jungi mta kasiru Ong ya kini kebentar ke bah ni ke parti ngah wanra berwomen ru take off ya kini katong juga kelong bani relang hadu bangin yo ban poi se katong ini gitu tuli ceka bilang sa yo ya ka parliament settlement kata kadai ke jiwan jumi bat ni sungu ya ka government ru ba nin yai simkhia ya ke kam kumbang nasta kata kadai ka cingkula jomo si minister Ka HSPDP kelada waru no menteri rang ba kejela ban itu no ekaktian khasi kum ke official language kapan long kum kejing plelat ki samla klem kam ban yo orang kam kitanat office jong ke sarkar preng ki badan ha kejela Meghalaya da ka batho ek examen ha kaktian khasi u general secretary ki HSPDP uba apan bor rentatiang ulong ba kaseng galap ba ka bayadai bat ki gram dak sevak ne ki postman ki batrai ki thano kendong jong kejela Meghalaya Kim shim lala ban keren bat kinong chong shnong namar bagim de satya ki khasi bat kaseng kasngokya ya kajing bam yo okam yo jam ki trai shnong ba kajing penlong ya kaktian khasi kum ka associate language kalabo kajing ya iki samla khasi ban yo okam yo jam haki office jong ka sarkar pedeng ki badan ha kajela namar bakim la ban yo omak sijibon namar bikile ek examen ha kaktian pareng kumta kala karpa ka sarkar jela bagade ban penkalano ek kaktian khasi na ka associate language syaka official language badu menteri rangba ulapan i bakandan gejing e andre ka sang HSPDP kalapan semutho baladapan kalai ka ketian khasi syaka official language kan omdan jing e ne jing kata AA kat kum ka kendon ka basau jang ka Meghalaya State Language Act arjarsan bat ka Meghalaya State Language Rules arhajar pra adi mile semua ke jingna jengki candidate ki ba apply kam tang government
aku cukup por cukup jingnam cukup nong suksto jungi kamtam ski rural areas ya ka babun niki gram dak sebak pigi om nong samdak babun na prejuki kami syam ta kalong kim don kim de khasi na ta daw ko ra using abidi baka tim catholic communication di nomor ta daw niwar ban karpa UCM ban amen no ekani ka official language honi yu i karkum ka notification mo ko government kala hanika Meghalaya State Language Act 2005 but aku juga por Meghalaya Language Act 2008 kam simula don kono kajing perkelah ngani tamu lu malah ni kasa kaju ya bedi ka language mo ti watla kanika office jo kanika government of India Ministry of Communication Department of Posts GTS section mo kala penmi ya ki office memorandum kawarja arhuai kunjuru ka office memorandum arja arhulai kunjuru kani manam isyan ngam to kopi ni kedeka kaju ka arja arhusam then re kani office memorandum mapang study ya ki kam don jinge feri am kadi kaju kam don ni jinge fer di dari marta down bangi sawan sosi emo ban penkelan kata kenapa haba ki recruit kemudian pe orang kasih language di hendrai usai melakukan ini gidong gijing aneh tai lada ni penkelan official language ke kasih nasi kalau abang ke kurum kerang maka dia baka administrative convenience hendrai ni lapan syang yang ni la thok ni ka presentation ni rupa sa haba bedi begani kanom dan kita ini maka usage kalau aspect section 4 and per section 4 on Meghalaya Language State Language Act 2005 berkajuru Meghalaya State Language Act Rules 2008 ki section 3 kitang kisah parang 2 1 3 4 5 usage will be the same kaba tem kata hakbidi ba ka administrative convenience ki officer ka matangin sa IP copy ka habdi ki usage ka kabalo ka usage hani bagi ai ni ka notification ko long ba yagani ka language the use of Asian official language will not be imposed in any matter kani long by tang hapo ki district subdivisional but ki block level kata ada usage mi akan naik gumjo hari district subdivisional block level but hai district office di hari usi yang kani kan ora jeng nama balik sikila ki la ban thor khasi ki la ban thor garu ki la ban thor ketian tadi yang answer kalau long ke pat pilong pinle kan nu lenti la khang ba ngin ithu na ketian khasi kun ka language kun ka official language khang ba ki samla jungi ha ba ki apply kam bi central office kin long qualify ke kin yo kam yo jam tham tam ha ba li begini ki grade B grade C na kono ka post ba ki diban apply mar ku makolong mentahi ka khasi da kari asyir tum ka english ki official language te kata di gijing ba khasi jing ki yo kam bi central office patai pala syai kata Berkah central government kamtam ha ka ba de ba mala da kren secretary ba nam taki exam haki jangka ki kam apa ka central government ni posu bagin penolong ba ka tin kasih di pendang kumpa language hang tu ber include noi ka kasih berkaru nam taman pensuk tam iki baik ba dunia ular ba singkia bun tho yo menteri beriman pe ini siapa central government ba unbo kata request ba nak yang kejungi kumpa parti pengilambu Menteri ketenat jengok kai pertai kejela Meghalaya uba apol lengdo haga sing baar jeng ketayo ula pentip bagi sarkar jela kan sapen kenriano ekumba ars paangut kinong demadan harut surak nado kendailat syado umat peran habai keren bikinong patai kubor uba apol lengdo ulaong bagi sarkar kan syasyu ban syong demadan na kendailat syado umat peran badan pen kenriano shkewe jaka bela itu ada kesilong municipal board berketenat pun roisor Uluang bagi beliau ki banyo syong de madan nak jaka kebela itu ada sarkar kan de tek tang gitu ki basyang masa hak jela. Menteri sarkar uluang bagi sarkar mentala sisnam tam kala itu bat benrung kerteng ki nong de madan bat menta kakam ke basa kalong satang ban pen kenria no ki syakawai pat ke jaka. Uba poleng do uluang bagi nong de madan ki de ki badan lang kum git khot aga vending committee. Kum takan om dan jeng asyo ke sarkar jela ban pen kenria ki syakiwe ki jaka kabakin yo ban beteng ya kakam de jeng de nang bakin yo ban kamai jakpo kani ka whole stretch nadu ba pirung sya kendailat ter kebut syapo ngam kerni ka GS road ngam kerni ka kendailat ba pirung syapo ka bapoi kawai kalat sya jil road kawai kalat sya umso sun kani ka area kalat khap ngak ba
ki nongnya kejap ru kila bu iki kajik kin kiari ka kali ne kin kiari ya kini ki hokras ne tibat ka berlai ban kan syu kalau bangi ko apan pen internet syu itu kecaka da ka ba i penlong ya ka kecaka na benta ki bas ka ki nong roi ki ban entertain ya ki nang ya nongwan bat ru ban pen internet bat ban ra yang ya ka tu image jong ka shalong kum ka music capital jongkari ini. Ngin deal buat ke situation kat bakal ni, hendai ke bakong sandu kalong kitu ki basa harga tu ke area, ke bapi omapi ki persya, kiri makihi ki ba perta sela haba ki kali pelipding ki slam ban poi sya ke tu ke yen ke building ke bapulu hang tu ke jong ki singgania. Ba kajing slam kalau penlong ba kajing plu kalau di don bob ba weda blay ndai katu ke area ba ko kalau di belut nak ada ba kim shimyo bandrung ha ka por ko bian nak ada ba ki don ki nong shong madan ki bamsha ki bam pelaj ya ki fire tenders ba po shupo di ku bakum kita ki issues ki ba ngin me khanya ki interest jong we ba arngut ki nong persya ki don ba ki ba persya lada pilih baru kini persya, lada pilih kebab daerah kini persya. Tienrai kastan ke jongi kalong balong fair baru, ban pek jika jimbit jimbiang jongi babun balang. No, namar ba kini ke vending committee, kila don ba kinong yalam jong ki association jong ki vendors. But kini kide ki ba la mentala ajan shisnem, kiri maki ki ba share ya ki details jong ki nong kai ki vendors ki ba de hok bakin yo ban relocate kum genuksa ki de bendan ke proof ba ki nong shong jong megalaya ki de bendan ki epic na kan ne jela kita baru hak ki details ki ada perbiang te ngamtip sagi ba buno ki kunhun ki ba pi kan marga discussion bat nga bat ka urban affairs department through kala ada license dinta bat kanika joint inspection route ngelada beli license buat ki. At the moment our main focus is Kendailan, where there is roughly around 200 such hawkers, and these will be accommodated within Kendailan itself. The vending zones have been identified. Now the details are available with Urban Affairs Department, but once the list is finalized, they will come back and report to me. As this is a joint venture between the Departments of Urban Affairs and the Tourism Department. Hagabay patkaliang uba po lungdo uba kamiru ekatanat social welfare ula pentip baka sarkar jala hapo ashpusni kan sayo no eka chairperson batmai janga Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights. Ulong bakum magalong mantala depan itu ikisanwat kilong kami kebal ibit penshimti ya kenika kam bat kumtasyan katanat social welfare kan sa ajing mat sarkar jala bantung no eka chairperson batmai janga Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights. Agajing sisha ngila dat ruban identify ya ibe I long keme tamba ila penpau ya kajing ban pediang te kani kanum di ban simposlam papaslam do suppose ngi nang ni la de ban pendem. And there are two things here. One is that we make the recommendation, and two is that we take the recommendation to the cabinet for its final approval. So within the next 10 days or so we should be able to come to a final decision and approval. Hadin kejingmat jeng ki bapeniat ya ki bonded warehouse ki badan Harilom Garo. Na kejingmam yo ya ke transit pass na ke Sarkar Assam. Hagala asmi ublay jeng katayo Menteri Sarkar uba kami ya ketenat excise uba Kermenshela. Ulalu me kejingalang bat ki he officer Sarkar na gebenta ban penbed bat ban weng ya kene kejing Menteri ketenat excise ke jela Meghalaya uba Kermenshela haka kadar tarik unailar hajar pusau. Ula pentip ba ketenat excise kan sapak da kejing tho syaka Sarkar Assam bantip ikidaw ba sya pendok ki transit pass na gebenta ban penpoi ya ki mar ki mata syikitan Harilom Garo.
Hagani kesengi Menteri Ketenat ulalo mekejingelang barki officer Ketenat Excise banekran halor kejing syamjeng ki kudam na kithan karilum garo banyo jingbet lani transit pass ban penpoi kimar kimata lengba kasurok na kejela Assam syaki bonded warehouse. Uba kermen celau lihat ho, bakani kedikasian ke Banengkong bagi kudam syamjeng banyo transit pass na kesorkar Assam banyak lengban kisurok ke Assam ban penpoi kimar sykitan karilum garo. Yakani leo jengte bakah nyu trek unailar hajar pusau hadian bakawai ke bonded warehouse kelatho syakatanat excise ban pentep baka sarkar Assam ka klam ai jingbet ban penan kami ki surak jong ka Assam ban penpoi kimar kimata syarilum garo. Uba kermen celau lihat baka jingbam ai jingbet ke sarkar Assam ban yat lengba kamara jeng yaki ban penpoi kimar syarilum garo. Namar lada penpoi mar nak surak shilong tura ban poi syarilum garo ka jinglot kalong arsha ladai nujor haba penan kam nak surok nak jela Assam. Na kaliang menteri ulong baki officer Ketenat kin selek ke badan kam bat kumu menteri ru un sapha rek jing tho shu menteri Ketenat excise ke sarkar Assam ban penbet halor kani ke jing Yeah, actually, it's really nice to share with our friends today, especially when it comes to the department. What is the step taken, especially when it comes to excise department? So in our department now we face one problem where this issues was not there before when it comes to transit pass. So here what happened for us, state of Meghalaya, we need to send our materials to especially to Garo Hills region. So in this we require the transit pass through Assam. So what happened now? I don't know for what reason they have stopped it, but they have not give us any information the reason that they stopped. But today we take the steps. Though our officers have been trying to communicate with them, but we have not get clear pictures what's the reason behind that they stopped the transit pass. Today we try to take, we discuss and then take this initiative that will go ahead with DO letter from my end and then from the CS side, and where we will try to even coordinate at the officer side that how to solve these issues. So I believe that we have seen from time to time the Assam government have been listening and then they have been trying to support and then trying to adjust in whichever way we can. And I would like to thank them also, especially most of the issues we have seen when it comes to the border issues. They have been there and they do understand that what needs to be done and then what steps to be taken. So I believe even here also it's just a transit pass because no doubt they also require the transit pass when it comes to the high national highway to reach to the other part of Assam. So we have not never do any kind of disturbance to them, and even they also I didn't consider it as a disturbance, but just maybe a few things needs to be done from our part, maybe document parts. So for this, I would like to request the Assam government, especially the excise department, to kindly support us because it will have no what to say there's no solution in stopping a transit pass, but that will help if they show us what needs to be done from our part so that we can walk hand in hand because uh, whenever they take any decision in their government in their departments, so we also trying to go along with Assam because knowing that we are neighbors and we need to work hand in hand so that no disturbance will be there. So this is what we are trying, and I believe that the Assam government, especially the excise department, will work together with us so that this kind of issues will not be there. Actually, in our department, our materials, the liquor, has to be sent to Garo Hills. So the only route, I mean, we have two routes, no doubt. Non-stone route is there, but which costs us a lot. I received the detail, especially the expenditure, that going from Assam, the expenditure is lesser than going through non-steroid. So that's why we feel that it's like we deprive, or it's like if we don't solve this problem, it's like we deprive the bonded warehouse who wants to take their materials to Garo Hills. So that's the reason we want to solve these issues. But I have a feelings that maybe there are some rules or maybe some procedure need to be followed, which previously it was not there. So these rules maybe it might be there, but we might have not been following it.
because it was not told to us. But if there is such kind of rules needs to be followed, I would like to request them to kindly give us the suggestion and then how to solve this, because stopping the transit pass is not an issue. I mean, not a solution. The solution will be by working hand in hand together. Kajing yang scam kador barsnong mausen ram ban khang persya ban lenyam hakakram mau jembun. Kalau penlong ya ke Hindu Society ban pentip syakayang cari Meghalaya High Court bakal pensange no ya ka yatra ka bakal temu ban penlong hakane kakram. Long live Mausen Ram! They should withdraw. Scam. Penginum keramdian. Bat ya kahok. Ya ka jinglang try. Dijaga kiputa. Kau belai ulah bentah. Yang scam. Yang ingu you belai yang ki barok. Hadian bakador barsnong mausen ram kalakang persya ban penlong ya kanu kejing lenyam hakakram mau jembun. Kumtana kaliang ke Hindu Society kebatemu ban penlong lagi yatra hakakram mau jembun. Ya bagi nget bau mau badan apok kena kakram ya seriam badu Shiva Lingga. Kumta kala let George ke yang cari Meghalaya High Court hakabakla syong tian bisyara ka kendai terik unailar. Pat kala betha ya kador barsnong mausen ram ban penbet ya kena kakam da kebaikaran da kejingnya snow thok jingmut. Pat kalebut tarik bansong bisyar biang ya kemokat rumah kakat sau tarik unailar. Ke Hindu Society hakakat sau tarik unailar. Kala pentip haga yang syari bakal pensange no agajing temu ban penlong ya ke yatra. Hadin gejing yang scam kador barsnong bakakram mau jembun ke degejaka jung oka. Balakang persya ban penkelaya ka kum kejaka lenyam. Unang sadaan kador barsnong mausen ram uba VGK kenta. Ulang baka society kala pentip bakal pensange no ya ke yatra haga yang syari. Bagi yang syari kelap diang ru ikajing terwa bantau ke komiti kaban pet bat kentiu ke kram mau jembun kum kacaka jung okai kaban kering yakinong jung okai perthai bat kum joru ban penne ikajing kuat jung ne ke kram. Assistant rang basnong ke mausen ram uba hiam dor rapsang uloong baka kram mau jembun kadai kacaka jung okai bat kador basnong ke pediang sungubha yaki brio bagendet akan ke kram kum kinong jung okai perthai. Bat gamdan setia kanu kejing khang yaki. Nrai ka baka dor barsnong ka khang persya kalong ban le anyam akne ka krem. Bat ka snong kana mailat ya noi noru ban penlong ya kne ka krem kum ka jakal anyam. Ulapan pau ke jengkemen baka kenhon ke batmu ban penlong ya yatra baka la pentip syke yang syari baka la pensange no ya ka yatra jongka. Kumba pitip ba nakaliang jongka dor barsnong ge jongi nila yang scam halor ka nongrim. Baka tika krem mo jumbon ka diga tourist spot. Bat kahap apo jongka jingpet jongka jing sumar jongka dobasnong mausen ram. Bat ngimsha yano banwan penlong ya kita ki program lenyam lerukam hakati kecaka. Re baro khoi ki toris kila banwan nakaleng sodong ka perthai ti kecaka ni dah welcome te ha bakhado kata ka jingyeng ga jongi hakata ka nongrim ka baskem. Menta nakaliang jong hitu ki persang banwan jubor syakati ka kremo jubon. Kila ai ka jingtip sepok ka kut ba kila call off ya kani ka program ka jongki. Kadi tangkata ngadi kari nganget bagadi ka result ka babaha bat bau bleiru las ngap persya skor ya ke jing duai jongi kum ki trai song muslim bar ke jing duai jong ki pajba jong ka bri hinjau trap bakawai na ki jaka kanum let syawai pat dai kanne kansa kum kanong genti ka jongi ka bangilayo nadu kulong kuma na ki maintenance department ki jongi ngin beteng banang pen scam ya kane kum ka snong nang ni sakamat ngin nang kampan bahasu syo hakabai dei begati ka kram. Bat kani ka message ka ba kementam ya kum kari ba kajai bente ka ba phai ya kani ka result mata kasi ka jingmi ngi so tanat ba kitaihi ki bamut ban penlong ya kum kita ki program kila pentip sya ka kod mata kasngi ba kila call off ngam ko ban kan sibun syafi menta ya menta ndrei ngadi ka betang ka jing job khublai sibun nam ta jong firu ki bajupan priang ki khubon da kaliang jungi na syukur ban bentau hang ni bang asung sarong mangade lawyer jong ka snong mausen ram te dan bentaru bat ka hima mausen ram te kani ka jing yang triang jong ka snong mausen ram manumai ya kata ka NOC kata ka permission ban yatra nang ni sa mausen ram ban le nyam te po krem kalau long ka jing job nomor sisen hi ba yang triang manumai ka permission kalau long KKI ka pasai so mandak si nomor kala penpoi sa ka put ba kihaban call off ya kani ka yatra te katahi kani ka jingjob yangi pad yau paiba hi uba kersian ya kani ka
jing le jong dor basnong te ya ka jing pen baha ya ka te ka krem pen baha susu ya ka krem an peit ba kanum don kata ka jing le dusmon jong no re jong no ni ila decide ba kan don ka committee ka yang bisa la ya ha ba kata ba kan don ka committee ba nang ni chakmat hing sa le ki baha namanta ban kiu te kisnong mau sunram ya kan ni ka krem mau jumbuin du ngin pen baha susu but nang ni chakmat ngin hab banda fikir baha ya no bana ye permission ya no bana mai andre kum ka tourist spot kumulong wasan rang basnong te kam don jing khang yanu ru banwan sa po kisnong mau sunram banwan man pe te ka krem mau jumbuin but kum ki tourist andre kum ka jaka ban le nyam kulai sibot Ha kamiat jong singi balang jong katayo tang namar kejing subajor bagadan kejing yakaja yaka kamkur. Sangut kisamla jong kakur paliar kila mensaujor na kejing sa asiat da kesuloi kat ba kidang lej ban tombor ke yang sa jong ba paibor paliar. Ubalong acting lengdo jong kakur paliar haga nobo sopo CM ship kabadan ha kesnong nong dilon haga district Southwest Khasi Hills. Kat kongki kubor belai olum le thu bu ba paibor paliar u acting lengdo kakur paliar nobo sopo CM ship rengkat bat ki bahayeng bat ki parlok lele chamo kurbat. Bat haba kilawan pai slashnong nang surok nong ston wa akaji. Kipat ba kila persang ban pensange akakali jong u bat kila kawang mau kakali jong ki. Kumta kim shimla sange bat la yat bed bat la pentep artat ki pulet shphang kane kejingja. Hadin kat tukane por andala poi hayeng kipat ba kilawan ban kerkut ke yeng jong u bat kila kawang mau bat kila persang ru ban rung jubor spo yeng. Kani kejingwan tombor kipat ba kala penlong yo kupa jong ba paibor u ba kraslan lengkhoi ban siat kesuloi ban yadai la ke yeng na kejing sha tombor ha kipat ba. Hendrai kani kejing ja sangut kila mensau bat la penkit no iki mardor sha kaja ka sumar ban yo ya kejing sumar. Uba paibor ule tho ba kani kesingi ha kapor kumba arbaje ai kladan chwa kejing ya kaja ha kayo da olun. Ha ka ba kladan kejing ba mesung tho jingmot apreng kipat ba bat kinong lom bai musur. Amar ba kipat ba kimi tho ikini ki breo ki balom bai musur bat amsham la tuklar ai ru ndrei ula ujor pat ki bor ka an. Uba paibor ule tho bahalor kani kejing sha thombor kilalet ujor ki ejahar ha ka thanat hamo kerwat persya ikini ki breo. Ulong bagidan arpun rungut hapo yeng kentup rui kelung barang sibanai bat ki kelung ki barang hapo spos nam karta. Habai i kini ki pat bor kila bom ba kila tiat ke yeng kila kulmar bat kila yam. Bat deh kata kapor bo ba kraslan nengkoi wadi ukupa ubati apang bat dang syuwan na kecaka sumar na civil hospital Nongston. Hagajing bambanse banedai ka yeng kesem ulashim na kesuloi bat siat iki pat bor. Bat ki pat bor kila pet no sajengai bat habaki pulet kilawan poi hakane kejaka. Kila pet kerat no. Uba paibor paliar ula pedram jor ya kini kejingle riu klau jong ini kipat bor ke baluan tombor bat ula kentu kipat ba baladadan kejingi bisni ne kejingi kanat hangno kim dei ban shime ka an halaki jong kikti ndrei ki dei ban ya kran ya penben bat ula kentu ki bor jong ka an bakin shim khya khnang ba kum kini kejingja kin om jasho Yang sutu ba kar kum thei ru thei suloi bhara ba he ba kar kum thei Toma kita sir matrai dia pun bernama apa? Ngai suya sebis tangi kita tum dam dam lah. Tema sudum dam dam tengah situ surat mak suara bikin tu ya pada. Mana situ surat. Kadon ka jingjia mane hapo yo akpar musingi. Ti na kalyang jong ki pai ba jong kadon dong ka than. Ti aba jia kemut ki kwa ban ya shai bat ki ta ki baya jia kan. Ki nong shong yo bat ki pai ba jong tu ka dong ka than. Bat kita kiba kamtrai ya takayau ti kikwa ban ya kendu ya uta ba haken gonong rimban ya syai ya kata kajing ya kamtrai joki ti ya kadang kakut dengan tip nomor ba presiden bat ngaru mentarung dan halenti dawat kit ikibriu kiba ba sitom ti dong dan halenti ti na kalian kajonga pangayo snyo ba dei tang ni tai dau bat ketkum kajing ya tu jung u bai dong dan halenti ban ya kren trai dai hapu ing ru pat la bandrung dang ya jang hi bat kayeng jan poin rei ba min ki tang sulai ki ba siap pathar ya ki pai ba jong ka tu ka dong ka than te ti ngai usnyo ba kum ba san ngud ai ba la sha siat ta wala ha ka jing sha tham ha ka jing sha nyon ha ka jing wan tu thma u pai bhur ha ying rei na ta ka jing shi sha na wan pensai sa phi ki pai ba ka jing ja ka long kum ni ha ka por kum ba arbaje kum tu mensengi
kadai ka sngiyau berlun kadon kajing kaja hayau baki ya lum nusur umtu moh ka jingja ka tu nung sim wa ya kayau umwan tinggal kum nung sinsyar ngahaban wan report sika polis bah la syupa ya kipai ba umtu ban lum nusur te kalawan ra jing kalawan ra jing bomnya sutu jumud hap nang kipai ba bat kinong lum namar ba kipai ba kim itu mano bodai to morda namar da kipai ba bat klendon ki ID ban pensya ba ki de kinong lum tena leng chung ngaku no sensar na shu pente be hapo ka an ya klem tur klar ya kata ka jing le jung ki handrai hadin kata la dep mi nang ne na police station ang ya di syang ne dukan indang ya di syang ya le nyo saying te haga pangidang ya denti ban poi saying sakumba sang 2 kilometer kila dan shikan hun ki briu mar persya ulung kulai nusngun haka shnong demnar hasurap ki yang but sate ki kali hadin juga bos ketika belero kalong ibakum baya aksiden ndang ila pet ni yo iya ki briu ki bopat ki tiar ngila mud banjeng ni mud ba kila ya aksiden ke moh hada ki ong dei kene ke kali bat ya ki te ine henman ila itu ba ki de ki rusneu ba ki de ki briu bele persya ni tiang emang ni yat speed ngaru yat speed daka jing tim si ki keren ki ong ki tim mah ki kawang ringkat ki mau ki ya kali redon babba haga tu nim lei ban ngila yat direct saying ha hapor bangidang yat tu ngila inform so police in charge ka mau keruan basar ki bru ki la abri henti te kajing ap chungki kalong ki ban bat jubor bita kali jungi rengi la lak naga kti jungki ban menta ngila le saying te hakatu por ina kaliang jong ku osiru omba ngila wan but na den tom lele te ndang ngila poi haying kumba arpo minit duna bunta kilawan biang gitu ki pat bhur sikan hon ya ka bangim tip kerteng bangim bitu don ke bai nga itu angut laingut ngala inform sya ka FIR leng ba ka FIR sya ka bias makurwan te hakatu ko por naleng jungi ki bahing ya pet ken hadu ki chuan kai pertabung tu ne ki wan sisa sayeng te haswa ban po yeng ki la ka wang de ki mau ya ki yet la spat pro sodong ki kere ka yeng hadu ki ne ki nak krer ba la am na kasima du la o pan te mut ba ki bom ki ong me kret ngin nyap lut bro shing ngin di snam bat khunlung bat ten men napang ba te hai po yeng idon at khun reungut ngila khen lang ken te gamut ba ki khunlung ba shibnai ru ki don ki barang ar snam ki barang khat ki barang shi snam shiteng tamo te ki barang ndru snam hapo shku snam te bat mangi ki balaya he gamut sangut remut ki bun ki khunlung te gamut hakata ka jingja gamut lai kumba ar minute kla bom ke yeng ngisu kumba kan sa lat bai te kata jingkhang milah kurumar la yam bro shing empat jujiam no fast time kene ka jah jing im jong ngi kum penying kesan tegamut hakata ka por ipa idang dat one the hospital na civil hospital berla dat check up Bethany te la wan jing la di dawai tegamut ba ithia panggen ni paru imla ken ban khi ha jing sha tongban namar ka jing bom ki priu namar ka jing bom upat bhor ja ka bangim itu om banse ba ipa yap shem da kasuloi ka ba ila shubu baro shikata ba kasuloi ru kala kem sarang namar ju siat jing siat shu tanamar ba hakata ka por ngila ya keren mo ngala perta kam tamanga oh ya keren am don kam mi shabar ngin penyab lot baik tetapon ngi phone osi on sar pet ki bro ki la le pum ngin siat i nakaleng do osi ukam ai kano ka yu rengi pan self defense ngong ipa ye ipa ba kamne kini ki henman ru ki la yam kla ai ya ut yong pa ya rap yang gi kon ha ta por ipa i shem do ko sulai ba ila siat but hakata por belasiat ipa te kamut ba kita kipat bhur kila ya kan ria kan kila ya kulma
menurut lap thai ke suloi dum tan do ba kile kan ria kata ko por ki para jonga yong wan na pinut and ki menun su kile kan ria te ke jingle jong kine ki brio nyang ke patang ke wei ya ka an bukan simkia bukan jesu ha ki longjing khasi jumi bala da phia bisniru ya ta ka an lada nga bakla komplain yang hangno noru ha ka an de lada kikur jonga ki bakersan yang kimsem te banga bakla ngale ka bak hatam ndang ngale ka bak hatam phia le banga phimla aki an te phi one personal tomlong kene ngamaham yo paro ba ka jingle kumne kemot kawan rak ka jing sniu ha ki imlang ka salang kawan persong area ki mensim bokordor tinggal ngakerpat ya kan bukan simkia ya kan ga benta kena bakinom jesu kum gine hadin Arngut kisamla kila du no ela kejong kejing im hadian bagawai ketrok kala tenra eka thuk ke bakila syong na kejing ya keni bane simpas. Keni kejing ja ke besngusi kala ja ke surok ke badan ha ke shnong lat jam ke badan ha ke district East Khasi Hills. Ha ke weni kejing ja aksiden ha ke kat sentrik unailar arajar arpsau. Arngut kisamla kila klat asyan hadian bagaskuti ke badan your registration number ML not san R san Sau Nyau Kendai bagi syong gelas aslat ke bagi trok kemudian registration number ML not San AB San Pra Lailai halat jam aga district East Khasi Hills. Ini ki arngut ke belakang no kene kejengja ke ding belatuk kerteng komu Stevenson Lengthong ubasyong basa anong tamai berujuan marwen ubasyong basa Hasani Hill. Kat kum kejeng itu ki brio ke BI kene kejengja ki long bagane kejengja kelanja ha kapor sau buje janmiet ai. Na kejeng kene bantam ya ke drop ke belalit benselat ya kena ke skuti. Kibahayang bahasa merengkat berkiseng balang ha kakak lai trek unailar kila penlong ya kejengkan mau buram ya kelengko senam sengiyap ke balai jong unang yalam barem ke HNLC uba cherish the field tangkeu bad kila penmi ya kesur jengdawa badeban aino ya kejeng bishar ke bahok ya unang yalam ubala syasiat yap hala ke yengsa ke badan hamaulai kenton masar ha kakak lai trek unailar arhajar arpuwe. Uba granary tangkeu ulapan pau bagi yang kesem jong ba cherish the field tangkeu ka kami lenti ba ka kat kendai trek unailar arhajar arpusau kende kesngi bagi yang syari Meglaya High Court kan ai kejing bishar ke bahok alor kejing syak penyap uba cherish unong elam berem ka HNLC ubala syak siat yap haki pulet ka kalai trek unailar arhajar arpuwei hagi yang saajung keberan hamaulai kenton masar na kaliang ki bahayang uba cherish yang tahu Vice Chairman Berem ke HNLC uba aman bahalang jerwa rengkat kiseng bahalang ki bakentup ke KSU FKJGP HNYF HYC bat kiwai kilalit ben bu sentia ulum jing tap ubadan halau mali ben ken mau buram ya kelengko senam sengiap kebalai jong uba cheris Hashwa kania na kaliang kilai seng ki bakentup ke KSU FKJGP bat HNYF Maulai Circle kila penlong ya kejingwa ai kila mayong bat ki flex hasilenter kemat pran kendailat bat kitan lat mkra bat Maulai komisi benta ban penpau persya bat bandawai ke hok halor kajing syasiat yap uba cheris haba kerana gani kesni uba granary tangkiau ule itu alor kejinglong jingman jong kamukot duma kabla syak peniap uba cheris da kebakedau ba kayeng kesem kan ap ka kat kendai trek unailar menaga yeng bishar bagan ai kejing bishar ke bakado halor kajing liat don bor ki pulit ulepen pauru ya kejing sengulengo halor kajing kenteu kerdan ya ujak pal sing dhanowa uladap ban pla kemat ke Human Rights Commission bodon kti ban siat diap uba cheris da gaba penrem jurru kejing liat ke sorkar bat ban keno bakane kejing liat ke sorkar ke penslur ki pulit ki bakwa ban kenteu kerdan ela dia da gaba peniap ya ki nong song snong Kandi kapan pau, pan ngi penrem ru, bat hodu mentam ki yem la ban pediang. Ya kejing lek rew klau, kejing kapelong, kejing lek khau pot khau ek kejong ki. Namar balai kiwan yo brio bom don syu watang kabor ki iktiaru. Bakan ju ong berbor kini kentian bat nganai ong berbor. Aba lada humen jonga jen untalayak ha kamadan tma agi jing kon ngakum parau ngan soi ai. Mangatet bahamadan tma kat bakloy ban pul yuk trigat henry bakin chuan kum to habo brio dan syu akaseng lasong thai phishim kabu yang jinglong jing i baim dan syu kala jing da menuru hata kapor phishim kabu pembani i ngasim bakani gede jing revenge ke jongki ya humman jonga ke ke belajar snam ba menchua phimyo henry phiwan menta de la stang marwai ai gi penram ko bujur yakini kile no sarkar hapo ke jingalam jong jakpol sing thanau
polit bolong SP jong kri boy babentah bat lain ngut songut polit kasi badi khmat anur bandong bajin dala day bahman jonga udang don pakaseng kinam yo ai daga basuk na shisha disha kinam yo ai daga basuk na mga tip pajenglong i kalong bachelor bat bamju pendam ngatip jaga jing senrang kemensim ji maka jing tieng kam tan jaka haga jing imji lano ru haba iwan si yang ru ajukan mau ban bisit ya imei pa iwan ban bisit lalong wan tat itu por nri wan bisit iwan normal kembang ngi par beriobat imdan tono kata ga jing long narbas ke jelong kani kata nri iwan bet kembalong mangi haba imei pa jing teng shit ong i oh meh melek slur kat ni kemtip ba sini hatu ki por hamalai yang pedang kijing ya patulin ga jor ha kemtip ba kijing ya kulit sini ga jor ha yang mai imi jungi sa ajung mod iro yang balai memlek no sa Bangladesh mamer umisuk ni bahyong risuk ila syari kemtai nrimi i ai paitin imi jungi yang mai kamadan pa ke sini kam de sa Bangladesh hangtang susu ga jing slur jungi bat habang yo ru ban ye songkai bat kinong at pahara jungi hatu ki por bayuan mi hiyeng maki siang sabar ngayang tay ti sabar ki to kana yang ang bande duty ba iba beritaf ang balik yang ta nado ba mi na jakasa adu na po yung jupi yang bay ready tata ka no guno surak kerwet wajupet tata kade musim senrang jing i ngi ga jong jing i bam ju de musim jing jitieng kamdan ha jing im ju i tasakawai ru akwa ban pen kemah ni kalau bakum ke yang kesami hibur akawai ngimla ban suklat no kum toi i hawai laklat ndri ngimla ban suklat no kum toi i mahbang song hi nga pusan maroi na do bakai i hado ben daklat no akarta basan po saufne lai pawa ka jing im ji i kala long ba ka jaban ri marbeleng ong kata na do khat news nam karta kabadang day ban sobha dang ki samla bha karta bang day enjoy ndri i lakdat den tino ban syakri ka jat ben riu tak hadu kasnam inda klat no mta hawajat afoi kata inda idap san po saus nam kurta abang kaini ya kasnam mujni kamut lai po news nam ka jing imji kalong bat ka jat ben riu tinga kwa ru ban pentip sepi ya ke ki jing jai pala ya bat po kis ngakit ngabar ke tang ke kwa pentip ya ta bat ngangai bojat ngalap pa tu YouTube ang kani kan day kelas hearing pangin na kay kering sam intermen bakan day kelas hearing hak day tari ndai ko pasul nga pan kumno bakan ni kakam jong men jonga kadang don po ki bisa sarkar pan kakin tiu perdan pemban ubala daban pla hakmat kami Mekhlia Human Rights Commission balaban pla hakmat jong retired justice di bai badi mu ubas tiat yi bat daki AK47 jung pendang kam bat menta uyok kedan hak to kapor as atho poisnan ulong kum head constable menta ulong kum SI kum second in charge police outpost cek Tangenta Hills kapin kalong kapin kendet ingi kumno bah cakap dengan kem ka information pembantu kapin paru bakani gejingle jong sarkar kapin slur yang kipulit bakin long pinong penyak brio kata kapon banikong kapon kabaar kejingle jok sarkar kapau syai kedar badi maka kebas hak yap yo men jonga lamda day bakal lamda day bakapak maka komno kan information balai kampian bat kapon ke balai bakado ani kejingle jok sarkar kapon slur di kipulit bakin nang yai penyap susu nang di sekhmat kam tam itu polit bakwa banyo promotion dakan ti ka bamday imsale ki kam bamban ki kam pentri yang bala tujat lah program kam tam ginong ilam jog gajat ben rio la kilong nong ilam batrai bari ni ginong ilam ki batrai hag bapa tekum gajat ben rio ngide ben simkhya ngide ben pusan ni kani ka benta ka balai yo bakan jab yang hadin habut ma appeal skipa iba ka princo trap solansar bala dolong ka bala ada kipai ba jog gajat ben rio trap hi solansar ada kitrang bagi seliang sisa dia katakan slogan bagi ang boros kata justice for Bakshi justice for the family of Bakshi ang kawai kelak tengti kadon bakta kalong mengidai ban wanra tak sarkar batmai how arpo pra
tang kata kelak penti kepala ban penyuak ke jing besar pohok yang ke jongi kunjuk ke lightly kunhun ke badan dia posnong mulai kita ke FKGP mulai circle ke isu mulai circle berkunjuk ke HNWF mulai circle bat akan sengi lai mi nanti bin ba lai penbaik lai kunhun ba ni mi bangin bu bangin pelong yang dia black flag dia kum sebentar ban pau syar pertai ba dan kenal ya ke jing sa sim jendat no ya ka mensim jong ba cheres feel thank you ha ka desi ha ki pulit jong ka jela Meghalaya hi bat kani ka kasngi desi kan penkemau ya ki pat ba jong ka jat beri ba kide ban kemau kini kasngi kenang ban peniok pat ya ka jing syar ka bohok na benta iba cheres feel thank you ba kunju ri yang san ka jong i te kani ka dei lesi ka phase 1 ka ba ni tam step ni pelong kani ka program bat sibet ha ka arbajing nyok ban let bu sentiu ban ya ka ban kenma we gelingko siap kepala jing pak ceres ti thank you ti ngi kerman ba hot kini ka kam kala dan hapo ka ying don burom ka ying besar don burom ka megla hakut bat inrei pat ngi kentu ba bat nginget ba lesi ka kut ukan ai jing besar ka bahok kenang ba kibriu kenang dan jing senia ba ya de jing besar bat nganget ru ba ayim ka an kam jupet silang khmat inu bat nget ba na kaliang jong ba cheres to feel thank you bum ju yeng kesam ko jong i yo jing besar ka bahap ki pulet ke is khasi hel sakala asku ble jong tayo kle okam no ya saungut ki brio ki bladon keti ha kaban soboj bat bensyukur ki pulet bagila syara bor bat syatu ki narot ki basongdor shipaulak tengka bat arngut ne gine ki bala syakem kidai ki bala let hi bun ujor ki bor pulet halor kene ke jingja ban penthame bat ban omlap kidai ki badon ketilang ha kene ka kam sniu ki pulet ki is khasi hel saka khat artarik nailar ar hajar ar pusau kila ke me sangut ki brio ke bala soboj ban syukur bat penthame ki pulet ban deto iki narot basongdor shipaulak tengka kini ki sangut ke bala syakem kidai ki bala tip kerteng komudai bormi mukim sapos nam kerta u Robert Shadap ar pesan senam kerta u babiang bor meliam lai pupras senam kerta bar usyap starwell jana lai pesan senam kerta Habakran baru superintendent ki pulet ki East Khasi Hills ubak Sylvester Nong Tenger ule thu bahaka khandai trik unailar ki pulet keleyo pediang ke ejahar na udai bor mi mukim baru Robert Shadap bapentep bahaka pratrik unailar kat baka trok jengki ke badan number NL not iwe kie nreo not san iwe bakit narod kadang yang hamaureng keneng bypass sangut ki brio barak rekatari kelawan rung jubor hapok ka trok hakapor prasan phau menmiet bat kilapatan jubor ki hakabai ke Alto 800 ke Bamdan Satyayu number plate uli thu begini ki arngot kila pentip ru badan ru sa uwe unongnya jangkawai ka trok ke badan number ML not santi lai prasan pra hagani ka kali ya ka ba ula sya aset lang berosimiet bala plat tak hadu ka step jangka khandai trek unailar hapen ursla Haga jeng tokit ki pulet glalap udai bormi mukem baru Robert Shadap kila sobot lupa ban penhiar kini narot hapomura badadian kania kila penkit pada kebega trok pada number ML not santi lai prasan pra ki pulet glalap kini narot na kasnong lat kerhong bat jongsha bat unarot bale okurup udan kumba khat pra point santon ubasongdor hapdeng khandai point san lak lanish polak tengka nalor kania ki pulet glalap na ru ikatrok kepada number NL not iwe kie nriau not san iwe kepada ketrok khat arsyaka bala pentip bakalaja na kasnong mukla West Gentle Hills kat bahaya ketrok kepada number ML not santi lai prasan pra bala penan kam manle kene kam baman layok ban kurup nah nyomer banyun ha apa shlong alor kene kejingja ki pulet kla register makot rumah ha kathanat maureng keneng bag kejing toket alor kene kadang ya ceprang 4 unknown person armed with knife and came to their vehicle and dragged them out. That it has happened about 8:50 p.m. Dragged them forcefully them inside one Alto vehicle which does not have any registration number. Both persons along with another driver of a truck bearing registration ML05T3858 were detained the whole night and they were only released in the morning the next day, that is on the 9th August at Penursla area. Thereby, they reported to OC Penursla, and since the incident is happened in Morokneng,
they were directed to appear before OC Morokeneng. On receipt of the information, the OC of Morokeneng has endorsed the case to his officers. Investigation was initiated. However, during the course of investigation, it was found that Sri Debormi Mukim and Sri Robert Shadab had pre-arranged to unload the consignments at Pomura, and thereafter loaded the materials into another truck bearing registration ML05T3858. The stolen consignments were recovered from Lake Kerhong and Jongsha village, and a total number of seized recovered TMT bars is about 18.5 tons, amounting to 9.5 or 10 lakhs. Furthermore, the truck bearing registration NL01K6051, which was reported missing, was recovered from Mukla village under West Jati Hills, and the truck bearing registration ML05T3858, which was utilized for the commission of crime, was seized from 7 Mile Banyun, Upper Shillong. Accordingly, in this connection, a criminal case under Morokeneng PS was registered, and all the 4 persons was arrested yesterday. They were produced in the court, and right now they have been remanded to judicial custody. The investigation of the case is in progress to ascertain the facts and circumstances. Da kajing beteng menpet ngor kajing long jingman hagari Bangladesh, bat kamtam bakandan kajing persang kinong Bangladesh banwan rong bean copot usam kajela Meghalaya, ubudan ka kapot bat kari Bangladesh. Hakasnya balang jagatayo ka KSU Raniko Circle kalayo abad iki arpusan ngot ki bala subajor bagi di kinong Bangladesh ki balawan kiyo na kathan Mahesh Kola haga district Southwest Khasi Hills. Kidkhot ka KSU Raniko Circle haka kat sautrek unailar arajar arpusaw hakapor kumbashi BJA no phaisni kelayo ban bat chicken hon ki suba nong Bangladesh Haranikor kat bagidang wan kiyo na kathan Mahesh Kola haga district Southwest Khasi Hills kabadai kishnong kabadan haka jaka kapot bat kari Bangladesh. Kaseng haba kalabat yakini ki brio keberan kumba arpusan ngori ai dagajing artatian bayo ki deginong Bangladesh ki buan rong bean kum ginong bela kumta ka KSU Raniko Circle hadin balalap bakim don ikot kisla ki babiang la IT no shiki pulet jong kathanat Ranikor bakin le keberan kam. Kaseng ka kenturu ya kishipai Border Security Force bat kathanat pulet bat kumjo ru ya ki bor penya district Southwest Khasi Hills bagi di menshim kia lor kene kamat namar kaseng kadon kejing subajor bagi la abandon kinong Bangladesh ki bon kiyo hadin belami kejing kulmar hagari Bangladesh. Ka Sarkar Jela Kesisa Jan Jagatayo Balala Kalasyong ya kejing elang bat kinong elam jangka harijan Panchayat Committee. Bani keren penbet de kejing sengutu jingmot na kebenta ban penkendriano iki basyong basa athem metor. Syakawai pat gejaka badagani kejing elang ka harijan Panchayat Committee ke-8 por katsan sngi na ke Sarkar Jela na kebenta ban ai karai ka wakat do hakabaidai bat ka jing terwa jong ke Sarkar Jela. Kesorkar Jela hakash pauterik unailar arajar arpusaw. Kalalu me kejing elang bat harijan Panchayat Committee banyakran penbet hakabede bagajing temu ban penkan reano ikilong hiang basa athem metor sakawai pat gejaka. Nrai kani kejing elang na kaliang kinong elam ka harijan Panchayat Committee ke-8 por katsan sngi na kesorkar Jela begini bani selok bat ban syemeka rai ka bakat do. Ya kani kejing elang lalum do sumbut Menteri Rangba ke Jela Pak Preston Tensong ubalong ru chairman jong ka high level committee. Hakabalai dan lang usembut Menteri Rangba ke Jela bakmi akatanat Kampun Roysor ubak senyaw balang dhar. Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Korba kinong yalam ke harijan Panchayat Committee Delhi Sikh Gurudwara Management Committee bat ke officer sarkar na kitanat boker. Habai keren beginong patai kubor u General Secretary ke Delhi Sikh Gurudwara Management Committee u Jagdeep Singh Kalon. Ulong bagajeng ekran kalong baseso andre 8 por pat katsan singi na Sarkar Jela namar bagidan kikat togani kibenta ki bampat chai bat hadian ka katsan singi ke sepentip sa Sarkar Jela ya karai ka bakilashim uba senyaw balang dhar ulong bag Sarkar Jela kla menjur
ban ai por khat san sngi ka harijan panchayat committee chwa kania kadam dan kanu kanu kijing ekran ndrai hapo ka khat san sngi ka harijan panchayat committee kan sawan ban ai kijing tep halor karai ka bakil shim bat ki kermen scam bakarai ka bakil shim kan long ka bha. See, we had long discussions on the relocation issue of Punjabi Lane. We had today again we had a fruitful meeting, and still certain issues are yet to be addressed, which for that we sought around 15 days time. So after 15 days, then we will convey the final decision, and then only the things will be finalized. And yes, there is slightly few more issues that are yet to be finalized with some of the higher organization, SGPC. And we from the government side, we are agreed to give them 15 days more time. And there will be no more discussion before that. And within 15 days, they will give a final decision, they will communicate the government. So as of today meeting is a very, very positive thing, I would like to inform you. Yes, discussion may the last 2 days. We should be the last today, but since there is few issues, so the issue is very simple. They want to take everyone on board. So they request the government, kindly give us at least 15 days from today's itself. So they will discuss some more higher organizations for this SGPT and SGPC. So then they will communicate the government whether positive or negative decision. But we are very, very hopeful it should be a positive decision. We want them to say yes or no first for the decisions. Because everything blueprint is there. Very much happy. We are very much happy with the blueprint. No more issues. Almost all issues has been discussed, which went in the right directions, obviously. And the issues is that they tell, please give us, we need some few higher organization, the PanGBT only. So we have to give them. So the time is fixed 15 days from today. So the next meeting will be... no more, they may communicate it only. Either meeting, no problem, we can have meeting, but no more meeting beyond 15 days. Within 15 days, we will be finalized everything. The decision, the discussion between the government and the Harijan committee, there will be no outsider will be listened to them. It's a purely discussion between the Harijan committee and the government itself. It's their responsibility fully. Hadian bakalami ke kenrum kenram na kejenglet rat kibor ka Khasi Hills Autonomous District Council ka Lailat Beat ya kejing thong jeng tep jekinong song ka Umlado ka badan haga district Ribhoy. Hagala asmi ublay jeng katayo ke executive member ka KHADC ke bakmi ya ketenat forest ikong Magdalene Sau kumya maulong bad UMDC ganong po uba balajit rani kilalit banjurip ikne kathan da kejing thumu ban penbet no ya kane ka kenrum kenram. Kibor peniat ka Khasi Hills Autonomous District Council po kejingelam ikong Magdalene S Maulong kum ke executive member berikmi ya kesenat forest lembat uba balajit rani MDC ganong po constituency bad ki officer u special seliang lingdo karat sokwai kelahir sekasnong Umlado bani karat penbet halor kenrum kenram ke balami ha kejing rat kibor ka KHADC na Lailat Beat ya kejing thong jong ikat to kaningot kinong song ke Umlado. Laban kedau bagi tayo gibelalet no alami ka kenrum kenram makasnong Umlado ha ka bagi nong song kila keno bagi bor ke district council na Lailat Beat kila thombor bat prat napang ya kejing thong jong kinong rap kibedi kinong song ke Umlado kibela rap lariang hakane kejaka. Hagani kasi bela penelong ya kejingelang lawan manedon lang uba awet sengkli rang ba snong ko Umlado lem bagi padba ha ka baladon kejingen ya ka basipor halor kane kejingja. Ha ka bagi nong snong gladawaru bagi bor ka KHADC gidi bensiau ka bailut kesan namar kejing sya penjulor jing thong jing tep. Ha ka baidai pat bagajaka na kilang ki officer kumjo ki executive member klepen pau bag klepni ka sakhi balang baki kot kisla bakani kejaka bagi nong rap ki penonkam kedai jong ke district council nando kesenam arhajar sau arhajar san bar kesenam arhajar nreu lepen mi kejing mana bagi nong rap kem dai syok ban penonkam ya kene kejaka ban thung ban tep ne ban rap apo pot usam jong ke council. Habakrani kinong tho kubor ikong Magdalene ibadai in charge jong kasnat forest. Ilepen pau ba kibor ke district council gidon kejing sokya halor kejing ja ke bajarang shen. Nrai kedehi kejing mam ko ngu kinong song ko Umlado ki baklembura me kejing mana ka belapen mi na do kasnem arhajar nrio ya kanila sakiru leng baki kot kisla
bat ki jing ekut ki duler ke bala scam bat la kerchan ru di nong elam ka right so kwai bat rang ba asnong barem ko lado bat kiwe Haga bede begejing dawa kinong syong syong ban sio ko bailuk kesan na kaliang ka executive member kalong bakan selira ekan ngamat ban pensengau ha CEM ka KHEDC ban cempat ekan nuku karai halor kini kapang. Batchen ka council ka sepentip ka eksen jam halor kini gejing dawa jugi nong syong syong. Da ka babenrap bakal kerpat biang kinong syong syong bakim di ban kentur sya kajaka jong district council. Uba balajit rani UMDC kenong po ulai kublai ye kong Magdalene. Ba ilashim kya ban penbet no ek kenrum kenram ka blami action lado ba requirements camero ba ke executive member ka sishim kya ban le AA halor ke jingdawa uleng do ka right sokwai uba special selyang ulaban kya bagane ke jaka ka bari kenong kenti jong ke KHEDC na do gisnam arhajar saw arhajar san arhajar nriu lapen scam sindon ya ka bat manaru beginong syong kim deben kentur nagaliang urang ba asnong ko sooma uba Shembok mau kenyang uli itu badi lembaga kajing tristom jong in charge ka Laila beat bagane ka jakathong jong district council ka ne bakanang reben lengbaki plantation bapher badi kajing tristom jong in charge balala banweng yaki kam ki bantu deng ki betuja man la kapor na kumur basnong jong kong sama pau angne ba habidai bat kaneka plantation tinga habidai bat kaneka plantation jong district council mabeli ba senong sama jongi ka kai hap kai diput ka ne ka district di na pau hang ne ba ngai i hang ne ba lengbau ni inchat uba menta utristum utri bahaya kan ka kam di den takadau ba kan ka pension long kane kasa adu menta di hagapor misuang ko ban pau ne hagapor misuali bun kita kinong tuding ne tena du buwan ne unchat bo menta de kita kinong tuding ru kila duna de kamtam ba ngi na ling gasnong le de tanong idap na kajung sukmen ha badon kane ka plantation ka klau ba kane kan sa ka ta ka umbam undi ngi ki nong soma le ngi di ngibam ngitan na kane ka jaka jungka diskunsil tang kita ki pau kabor bat ke ikhtiar jong ka district council kalong banyada ya uput yu usam bat khamtam lilai ngidon ya ka plantation ka jongi hangni hapo lailan te na kerpat ru na ka benta kinong syong syong nang ne sya khamat tada kidon kanunu ka jing thmu ha ka baki kwa bandrep bandriang dan ka jing thmu ka babaha ka jong kiru na kerpat iki bikin wan ha kalenti ka badai kalenti ka ba ni day bengin yakren lingba kita kijing kerpat ke jom kiru bikidan kami kanunu ke jaka namar ngisngo thu shay namar ba kum kini ki situation mo ke ika kamram ga jongi ga dong banyada ya ka property hi jong ka district council you put you sam teng ka khubor ba mi shabar kan long da kungwe mo kindon gi ba kenno ban kentho kin ong ba ngila lilami ki jaka ki putah dei ngi kwa ban ong phi ba ka kamram ga jongi ka long banyada na ka benta ki jaka ki putai ka jing don ka jing em jong ka council hiru bat na ka jing shim khia jong i local MDC ngila lek mi ngila kendu hiru inong shong shnong hadu i secretary shnong ngila yadon rang du bi rang ba shnong bat ban pen shisha na ka benta ka jaka ka ba laja pat ha tu ka sngi am tau pot usam bat ngangit scam hiru ba kum ka council ngidon hang di banyak trelang banwan ra ka jing bha khamtam akabaya day ba ka jing penbet pot usam kaba kalong shisha kway na kamat baka issue kaba ni kisngi ni juya kren bengi juya thir na kapor bat na kaliang ka jonga kum ka EM ru ngala shem ya ka jingkit klia bangan ya kren hiru ya UCEM haringkat bat ka isi ka badon hangte ya ka ek pra kilat kilenti ka bangin shem nang yesha kamat ha ka bayade baka tu ka incident ka jingja ka baja hang ne plantation ka jami ko shibuan ha ka ne ka sngi lawan ha ka ne ya penbet bani ya sok apa dang pai ba nong sinong ni ko ga sinong lado bat ka department forest yang ga district council ba naga por ka ni kanya ga jing kulmar na du ki tegis nam arhajar saw arhajar san hadu arjan riu ban ha arhajar riu ngila ya tho ya ga dulir ba scam ga ba bej ba nom don shu ga no ga jing kulmar ke kumta nga banjur ya ki pai ba
nong sing sinong hane po sinong melado le ne musama ba nang ne sekmat kede ben burom ya upur usam kepala penbet ya barai ba kenang ban nom don su kono no ka huri hura le ne ka jing bom ya sotu jing bot apa yang inorap ba kane ka department forest ya district council Hadian bakaseng bahalang Nyotrap Youth Council kelalap bat yo bat ikibriau kibasyong basa hayodo. Hakala sungu blay jong katayo ko office jong kahima meliam kala maham teng ban pendo iki try ban syong dukan hayodo lada ki ailad iki nugi briau ban samit ne ban penya khala he dukan bat ki kudam jongki. Kahima meliam haka khat arterik nailar arajar arpusau kala berngem tenge ban pendo senon ni kejingyo syong dukan ni nugi briau ku ailad ban samit bat ban penya khala he dukan bat ki kudam jongki ke badan hayodo. Yagani leto du in charge kathanat meliam uba sanbor nongklau bat ulak do bagi pulet kahima keladap ha ka kai poch usiam kahima meliam. La ban kedau bahaka kendai terik menta unailar ka Nyotrap Youth Council kelalek kenra hayodo pada syam makido gibriu ku basa amir hadukan nalor ka jing penlek khalai. Habagaran gila patai kubor ubat sanbor ulong bagai hima meliam keladap ban penduk ban ay no objection certificate ban syak samit dikedukan bat kumjo ki pulet kli itu ru kedukan ba penlong jaka samit bat chimru ke kerteng jung gibriu hadian ke jenlek kenra ke HYC. Kebakilalap ikti nang samit bat ki nang dia khalai ki tu kedukan. Tiada kalian jung ngaku in charge Jongka neka office hang ni harus ia mencukupi hima beliau. Dapat pau kacik ngau si bajur. Namar wat adin bagi ni nak kalian jogi la sistem. Kaba ila sistem rengkat bat ki nak cikidar kita ki private cikidar ki ba ni ibu malakas ni. Ni julek ban turep ki rei ni kemlap kan. But nakapos ngi jigong hi gini kinang isang dukan apa yudo bagi beliban pelong kecekar samir tenrei hi ikum tu kemakalon kile bean kisong bean tinda kalian jengi gin sim kabatengya mata bat nilai dep sim juga stol lembor nilai dep sim rui kertang jadi brio bah ngin musim sale kepada kam Bahadi pun bagi tu ka khalai ke bagi angka angkan mau ka khalai gitu. Kaba imat misi kalau ke kudam dalam miat ki pelong ke cika khalai. Kaba ngarong asu lengo tu si kadang tu ka cika khalai. Tidak kalian jadi ingin simkiai kan ya. Baga semua berpau ke cing so Kemudian yaki semalang ki bawan tu kesini nama lada ki kimlap kemudian ni kimlap teh yang sesimkia mangi pai tu yang sesimkia lang ini dah kecil lang ai bukan kayo kajangi kalau kabakut usuba bat kaba light ni kita ki jing ma ki ba adin buat ya kilang saya ngalet dah hadir dengan ngaladap itu kamu ngalet kita dan langka kita kalau kecung tu bersama kami kikun kita family kita tinggal apa ni itu sih baru hips im bagi ai report kalau bawa hapan tu asyik kita juga hapan petip situ kita kan ba Mdesi ban ai songwai udah balada kidang ai songwai itu kibri bersami itu si magadorbar khantala itu Kum sibenta penele ban penbiang ya kijing ajing sumar ke babha ya ki khelung ki barang sukha. Ha kesini balang jong katayo la ple patba ya ke babies critical care unit ka SNCU NICU but MNCU. Haka Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital kabadan Halaumali hakanong ba Shillong. Menteri rang ba kajala Meghalaya ukon rot kongkal sangma hagajing dan lang Menteri ketenaga kakot kakya Dr. Ampreen Lingdo Principal Secretary Sampat Kumar Commissioner but Secretary Dr. Joram Beda bagi officer. Haka khatsau terek unailar arajar arbusau ula plepat ba ka Babies Critical Care Unit SNCU
NICU bat MNCU ha Ganesh Das Hospital ha Shillong. Habakran yang kadang sengi Menteri Rangba ulong bagi jela kadang don buan kilat ben kentiu ya kilat sumar mereka mut batang kijing bay tengkah kaliang kijing tei ki mesin ni kitiar buan ra kijing kela nailang bagi jing trish tom ka balak manwan ra kijing kela bat kalong ka ba ai men siam bani i bagi kenhuan wat apeng kijing e ki wan ra kijing kela kilat sumar gi pat ba ha ka Ganesh Das Hospital. Hagani kesengi Menteri Rangba ka jela ula pentip ru bagi sarkar Kashim di Kisinjam ban pentikna bahag kesenam Arhajar Arpusan Shillong Medical College kan sedang no bat kumjo Katura Medical College onyo ban sedang no ha kesenam Arhajar Arpun Rio. Nagaliang ke Menteri Ketenat Kakoi Kakya i Dr. Ampurin Lingdo ilong bagi kejing persang joko sarkar ban i bawai puwe unong pang bat iwai piwe kena bagi nyo kejing sumar ke babahatam bat banyo kejing sumar ke baklem dapenan kam da kepisah. Pada kaliang ke sarkar kadang tray ban penbet igijing bagi nong tray kakot kakya ki kendo. I Dr. Ampurin Lingdo ila kerpat i Dr. Jong Kajela banwan Chakri biang i kipat ba bat benrap ru ba ke Babies Critical Care Unit ke badan Ganesh Das Hospital. Ketika syarak Jong Kejing Kermen yakin nong Sonong Kajela. Ka Ganesh Das Hospital Shillong ketika jaka sumar sarkar ke bandingkong Kajela Bandon ya ki SNCU, NICU bat MNCU. Ka SNCU, NICU kompleks kemudian lai pojing tia, balasna bat pentrika maka syitrik ujemang Arhajar Arpusau. Daga bapenon kam ya ke Pisah Hospital, balapen mi na ka PMJAY MHIS. Kini kejaka sumar ka kentup igi hendril tili gijing tia NICU, rengkat ki kor sumar ke belabiang, bat kejaka sumar kerpang. Kemudian sepotli kijing tia iki kime berkikelung badang syukha. It's not just the equipments that we put. It's not just the kind of infrastructure and machines and so on and so forth that it brings in. It is the human touch that is actually the real change that we are seeing here in Ganesh Das Hospital. And I would like to inspire you and to urge you that you must share your inspiration and your story with other doctors and other medical staff, other institutions, other hospitals, other PHCs, CHCs, so they can also get inspired to become the change that they desire to be, as Mahatma Gandhi has put it. And that's really, as I said, the biggest takeaway for me. And let me assure you that I'll be speaking about this a lot in the days to come. Like Mr. Sampath just mentioned to all of you, that we do spend a lot on medical sector. About close to 9% of our budget is spent on medical department and the health sector, which I am presuming in terms of percentage, it is the highest, or if not the second highest in the entire country. So that's the kind of focus and importance we have for medical and health sector. And to the query that was put in by our chairperson, who is the DHSMI, saying that there is support required for improving the infrastructure further out here, let me assure her and the entire team that the Honorable Minister and myself will leave no stone unturned to ensure you get full support in whatever areas that you are planning to move forward in. Profesor uba kena atam ha kepertai ya uba latip kerteng kom Profesor Subarno Isaac Barry jeng ke New York University, United States. Ha kesing balang jeng tayo ulalet ban ajing keren bat ban peliu jeng mud bat kisamla pulia jeng ke Sekolah University of Science and Technology Meghalaya USTM kabadan ha kendai Mer Bari 2 ha ke distrik Riboy. Mana dah? Mungkin clear berat. Anu puri dah. Profesor ubalayo ekanam kumuno hikai bakna atam
hak pertai hi bergawai latip kerteng kum Profesor Suborno Isaac Bari ke New York University USA hak khatsau terek unailar hajar pusau uluan banyu kejat bagi pleu jumut ru bagi palat hajar ngot samla pulia jong ke skol ba USTM keberan kendai mer Bari 2 hak distrik Riboy. Hagani kejungwan yu kejat une unang hikai berang kena hak pertai berang kat wis nam karta ula ajing keren ajing pencai lor kapang kaba ula pau ba hagani ke pertai ba kata kalong the impact of early STEM education. Lasaki ba hagani kejungwan yu kejat jong unang hikai berang kena tam ke pertai dalor kisamla pulia ke USTM lawan benishim bentalang ru di kisamla pulia jong kiwai ke bagi skol kebedan hagatan Kanapara. Bat kiwai di bleshim bentah kejeng ajing keren jong une unah hikai uba ulijer kerteng kum start science Einstein of our time une unah hikai uba kenatam on sawan banishim bentaru kejeng rakie ya kesini yo lat luat ke bahinyo pupra jong kari hak skol ba USDM hak kat santerik unailar lawan ban senran lang ya une unah hikai du kepaju u Rashidul Bari behikai hak Brooklyn Tech New York USA but Upranish Debnath balam nikmat naga Northeast India Vyomika Space Academy. Hading kejingi shimbenta jong Profesor Suborno. Beliau jengmut bersamna pulia jong gejala Meghalaya USDM. Chancellor ke USDM Mahabubul Haq ulepen pau kejing kemen ke bakrau da ke bakam bakane ke history. Bagi jingi onong nak benta ke samla pulia kejala kamtam ke pulia USDM. Bani kendo mar khamat bat banyo asngau ikijing batai jong Profesor Suborno. Halor kamat pedeng kabulayo agajing itu kebakarpang nak pertai. Yesterday, I was given a public lecture quite like this one, and right after a question and answer session at the EOUC based in Wuhan, and we were having a bunch of students come on and ask me a few questions. So one of them asked me a very profound question about chess. If you have a set of every single set, does it contain itself? Is it even a set? And I think, personally, the answer is no. Why? Because something that contains multiple sets is not a set itself. That would be multiple zeros. It will be called a collection set, and a collection of open sets, a collection of full sets, whatever you want to call it. It's a collection set, not a set containing numbers. All the sets it contains are numbers. Hagasito ding jeng katayo kaseng san pertai kun nyotrap National Awakening Movement Khnam. Kalapan bena ban penlong da kejing ki da kebasyang kelan mongor haka kendai terik menta unailar Hamadan Malki. Komisi benta ban penbor ke sarkar jela ban pendukno ya ke personal interview na kebenta ki kam sarkar ki bahab hapo ke grup B, C, bat D. Komisi benta ban simkia halor kejing dawa ban pendukno ke personal interview na kebenta ki kam sarkar ki bahab hapo ke grup B, C, D. Kakun nyotrap National Awakening Movement Khnam kalapan bena ban penlong da kejing ki ban syongklan mengor kakat kendai trik unailar arajar arpusau Hamadan Malki. Ya gane lepentep the working president kaknam uba Thomas Pasa akajing kenduk bakilat patai kubor hasilong press club haka kat ndruk trik unailar arajar arpusau. Uba Thomas Pasa ulethu bagajing dawa ban pendono eka personal interview na kebentaki kam sarkar ke bahab apa ke grup B, C bat D. Kede ban pentikna bakarukom tungkam kalong ke bakut da ke bakadau baki kam ke bahab ke grup B, C bat D dai ban bisharbet tang daki eksamen. Nageleng ka khnam ke were baro ki basngokya halor kanie nadu kiseng balang ki samlawat kam ber ki kimi ki pa banwan kershan ka khnam ban shim benta hagani ke jing ki. Amar ba government of India but applied state of India can do a personal interview nadu usna marja khanri but anjing tupui chauki ban do personal interview padai ban no ya kan ke tukam sop le ban khangla ban thapkam dalam hi mo bakaran ban ya ki kam sarkar they will verify with that ki dalam written exams kan ba ki balai hok ban yo ya kam ki yo lala ba di one room kam sha sport ba kila suslam ek city ko bon tili do ya boy sa kami jong chief minister but kan ka kam ban prolong itu personal interview kan ka kam ko ya ba
kini kintin jauh menteri napa buat nak lihat jauh ini di sini ini kintin kilau kalau kacang keren tangan pendam kau kembangan pensai ten wah hak kacang jauh ini buat kacang ini jauh kembar kacang kan jauh personal interview hak apa saya kalau suka kadang tangnya kacang dulu kita pun terli ila menjadi buat pun walau buat terli buat yang kata kacang dulu kalau menteri dan pak orang kau, ikut apa menteri dan pak pun spesify. Kita kecil orang, nak kita pos interview. Maka jodoh orang kalau pak kasus sampai kaya bisa coba pak kasus sampai kaya kapor, jadi officers yang kontak dengan pos interview. Pak kapti kong sana kapila, yang dengan card way of employment. Pak ibu itu ikilah herohan, kiyo maki. But kita pun pak ikut samla kita attend interview kita pun teli kita sakit ada jangan jolong cuman jok ini persen tidak nak lihat jok itu persen lara sokar kasabja kalau kita kamat kamu bakal seng ru kacu sabja nah kadang kalian seng hak tadi jok berapa pra hak sini kok bukan wan ilarai begini daga belum nak sit-in demonstration anti orang maki nanu kapor suhu je hadu kapor sandri jambi perkecil temu coba mereka sit-in demonstration kalau itu man penbor yang soka man penpang yang soka ya kata kecil temu cinanglu man pendono yang ada personal interview man lembah kira kata kuat mikir padu ya kibun kiban lesi kiblan siam lembaga tengku di tanah sini lembaga personal itu pak kemudian mencuhun pedang baik kat kawalan ini tentang nyihapan misi keman ban pensiun ban penpa jangan ada cinta kam ban penduk yang ada personal itu di lembaga jogi kan ini mereka nanti banyak yang ikut sama di ban yang yang kimi keman ikut sama di banyak warna kita sih demonstration. Banten paus asalkan ya kacing awal cukup maupun barang. Makanya ketika kacing tubuh kami banten mentoy kami hasil jogi. Hendak ketika itu kita kacing mentoy jom kikun samlai nangis sama kabar deh. Kita pun bagi kembun kita kelemahan dia. Kita kacing sio kacing yang tahu kacing betul. Kalau kata kacang tubuh berwarna, kata kacang tubuh semua apa tuh itu suka kacang kerpan kalian siapa yang barang yang kumpul barang masuk nanti kilo kita macam itu. Di lembah jopi nak kerpan pun yang bisa barang kumpul banyak warna bertempat orang yang kawin kesul, yang kawin kesul apa kerja suka. Kenapa kacang jopi kandai kacang jop, om tak kacang ini kandai kacang jop kacang berui berkawin. Di nak kalian macam ini equity, wah kalian kesini kata lagi kalian kesini kepada si nila berusnya orang asal macam sebesar aku lain kalian dari jauh naik berperan sedang session begini apa, bagi community, wah kalian kaya normal perempuan kita, kandan kajian keren kepada seni bahaya mereka pada ngangku apa kajian keren kan nonton hasil tentang pendapat kau, jadi kalian menonton kajian keren kepada seni bahaya mereka. Yang mereka bentang, manulah keren ini, kiwai dari lain pun boleh kiaman ini cumi. Nada makiru kisah car, kalau kalian bentang, kan pam, mamakiru tidak bentang, tiap kamu ya no. Ka Shillong Law College kasi baar jeng katayo kala penlong ya gejeng a jeng kran kerpang ka basi singino Chief Justice kayeng Shari Meghalaya High Court u Justice S Vaidyanathan. Halor kapang professional ethics kabelalong hakane ka college kabadan hamalki. Ka Shillong Law College kala penlong ya kane ka program komisi benta jeng gejeng rakhe ya ka Diamond Jubilee. Badagani gejeng alang layo gejeng kran ba gejeng batai benya no Chief Justice ka Meghalaya High Court u Justice S Vaidyanathan. Halor ka professional ethics in legal profession. Bandalor kani layo ru ya gejeng kran no president ka governing body jong ka Shillong Law College u ba W Collab. Hakabau lakran ru alor kapang integrity but accountability in professional practice
but ethical decision making in challenging situations. Kani kejeng ajeng keren ke babnia akal ajeng mentoi ki samla pulian bat kumjuru ikinohikai jangka law college ban sngotho khambha yakini kimat ki bakongsan. Ki samla pulia bat ki belawan bane shimbata kejeng yalang ki layo ru ikalat ban kili jingkili bat yo pediang ru ikajubab na chief justice. Legal profession is called a noble profession, where lawyers are regarded and honored as gentlemen, as it secures good reputation and high standard from the public. The legal profession is a service designed to serve for the society. Unfortunately, in the recent past, it has been converted as a trade and business with a motive to earn money. Mere possession of law degree is not useful, as it is only a tool to march forward in order to shine in the field. In order to shine in the field, a lawyer must be equipped with certain qualities. My sincere advice to the young students who are going to become lawyers shortly is that you should give importance to mediation and conciliation. Otherwise, there will be no end to litigation. Hashua bini kemi iki kubor ngen penkenmau biang ikimat bakongsan jangka kubor mentah ketayo. Rakhe ke jelai ke sengi yo lai luat ke bah nyopu prajong kari. Kerpat ke HSPDP ke sarkar ban sedang no ke jeng keren penbet puat bat ke jela Asam hakawat ke baar. On penkerja no ke sarkar ke basong di Madan, on yo Jakarta di basong basa Meghalaya. Bakhang percak ke dorbar senong ban leniam haga kram mau jembun pensangian no ke society ya ke yatra. Kiberngam penyap ingi berosyeng ipa imban se ban syem de kesuloi ban siat yaki ong ba pai bor paliar. Kelat arngut ki basang de keskuti haga jengja aksiden halat jam. Khat sansi panpor ke harijan panchayat komiti na kesorkar jela ban ai karai ban penkenria na themetor. Bad kelat no umentri rang ba abrim ke jela hakarta kaba prapulai senen. Hashwa ba kesamla bandrihun lengdo kan lit banishim banta haga World Arm Wrestling Championship Arhajar Arpusau ha Moldova ke badan ha kedoba Europe. Ki kena skol ki barem ki bahap apo ka Nativity Higher Secondary School Alumni Association. Ha kesingiba arjeng katayo ki lit ban kit bok kit ruyang ya kini kesamla. Bat airu da ke jingarap da ke song tengka bakan yo ban pendonkam ha ke jingle ishim banta ha kini ke lumpung Yakob kun keti. Ki kena skol barem jong ka Nativity Higher Secondary School ki bahap apok Alumni Association apok ke jingelam uba kan pam karlingdo presiden rengkat ke jingan lang uba Dennis Nongsiet udekat ke alumni ubreru USD SEO bad DSEO jong district Southwest Khasi Hills akakat artrek unailar Arhajar Arpusau kilalit bani kendo bad aimen siam ya ka bandrihon lengdo ha ke school Nativity High Secondary School hamok kerbat rengkat ke jingan lang Father Alfonsius walang ki sister baki kena school. Kani ke Alumni Association hakani ke sengi kala ai ke jingkit bok kit ruyang ya ke samla bandrihon lengdo kapan sila ishim benta ha ke World Arm Wrestling Championship Arhajar Arpusau ha Moldova ha ke Doba Europe. Bakal yo ruban no senyang da ke song pisa kumsi benta banderap lem ya ke bailenti bagi jingdan kam jangan dengan kena. Kani ke Alumni Association kala ai ru ke jingker kuker do ya kani ke samla bakani lek kai bha bat barwan ra anam wan ra buram ya ke skol bak gejela. Om tang ke Alumni Association akan ngin reki para kana skol jangan activity kelan nak senyang lem ya ka samla bandrihon da ka song pisa. Ka samla bandrihon kan terus nam kerta kadiga popular kelas 9 ha ka skol activity ha mo korban. Bar kala ai ke jing kublaya baro ke tigibre ke belaya rap no senyang ya ka bat kalapan pauru ke jing terang ban yakun ya World Arm Wrestling Championship ke Europe bat ka kermen scam. Ba anda kawan pai kan samara rengkat ka nam ke buram ke skol bat ya kejela pada garihi berokoi. Komisi benta benelek ben kentiu ke jengel akai football. Ha kesini ba arjeng katayo ke Ribhoi District Sports Association kelas sedang ya ke 3rd Division Ribhoi League Arhajar Arpusau. Na ke benta ki senrang bat kini ke jengel akai football la penlong hamadan football jong ke senong nong jeri ha ke District Ribhoi. Ke Ribhoi District Sports Association ha ke kak lai trik nailar Arhajar Arpusau. Kelas sedang biang ya ke lumpung ya akai bol
Jong Kishinrang belatip kum kata Division Ribohoi League Hajar Arpusau daga jing kun hapetengah kun hun raitong persya ekanong ba merdan ha gamadan nila akai hanong jeri. Ya gani kelumpung nila akai bola lawan ban pili perdadu ba aran som setengah chairman ke MIDC ke Sarkar Jela Kumu Kongsan ha kejing dan lang presiden ke RBDSA ba RB Shadab vice president ba Pinong Rum general secretary ba Digi Tiang advisor ba RR Makdo. Haba pai syakajing kun ban kini ekanam job jo kini kajing lakai hapre kini ar kan hun. Kalalong shisha ka itnat bat ka basong shit. Haga bakut ka raitong kalala ban penliam no ya kanong ba mardan da argol kawai. Hadian jo kini kajing lakai ka banengkong ane kun pat kartiang persya ya ka kli tro. Komisi Benta jong kejeng rakhe ya kesing yo lai luat kari. Ha kesing palai jong tayo ketenat sports and youth affairs bat ketenat arts and culture kala penlong ya kejeng ko mare kabala tiap kum ka har gahar tiranggaran kabala sedang na State Central Library ha kanong ba Shillong. Ha ka ba bongot kinong mare kilawan bani Shimbenta ha kanega marathon ka ba Sun Point pra kilometer. Kiladan terus pa khat prangot kebelawan bani Shimbenta kanega kejeng ko mare kabala sedang na State Central Library. Bagi ginong mare kilalit ban mare akalang gibenta jo kanong ba Shillong bat kilawan ban penkut biang na kejaka kabala sedang. Ya kini kejeng ko lat player kejeng ko alama jong director ke School Education and Literacy Swapnil Tembe ha kabaledan nang Didi Shira ubalong director ke Tenat Sports and Youth Affairs bat kiwe ki he. Ya kini kejeng ko mare lapia akisau benta ke kentup ke open category na ke benta ki Shinrang ya ka ya kanam la adu layora du Daniel L Walang. Hak open kategori jengki kentai akan amlado layora ada kabala siudor patau. Hak open kategori Shinrang keberadaan Sun Post Nam Karta Sheneng layora akan amlado doba Lawrence Paryong. Mana kalian ki kentai pat layora di Kong Smallest Marwen. Ini ginong job kali opediang ni kusnam bat ekasong tengka nagi he officer sarkar bat nagi nongket kam jogi East Khasi Hills District Athletics Association. Also wins 2,000 rupees as a cash prize. Is awarded a cash prize of 3,000 rupees. Timing of 27.09. Fifth place
goes to Wanbok L. Mauplam. His race time was 19 minutes and 10 seconds. Kajela Meghalaya hak sintok diang jong katayo. Kalau duk no iunong yalam ubapau, bat iet bat buram bha dabaro. Latip ruyu u kumuway ni kiriu san pertai ubakuat hak jing trekam jong u. Uni unong yalam ubala klat no udai menteri rang ba barem Kajela usal seng simarak ubala dan prapulai senam karta. Usal seng simarak udai unong yalam barat ba jong keseng kongres. Bat ulami khmat kum MLA jong ka resubel para labun sien. Bada kesenam syajar kendai sepak kendai pulai. Ulah syajit kumu menteri rang ba Kajela. Bad ulayo ban sencar san senam pura ya ke sorkar Jela. Haka ba ulayo ke jing kershan ba ke jing syania naki MLA. Usal seng udah unong yalam ulayo ke jing iet ni kipat ba kam tam. Haba ki syemi u kumu beriu ubam dan benta haki nuki nuki kam bamsap. Ke jing klat no usal seng si marak kelong ke jing do onong ke bakrau ya kipat ba karilom garo bad Kajela hi barok kawai. Kinong mi kemat nari lom garo kila penpau, bagi jengklat no jong usal seng si marak kam de kejing do tang ya ke yeng kesem jong u. Ndai ke de kejing do ke bakrau ki pat garo bat de Kajela hi berokawai. Bat kila pertoru iki kam ki babha ki bau usal seng ulale na ke benta Kajela Meghalaya. Siada kendai spa kendai pulai. Hadu ukat kendai spa kendai pulai. Kabasulong peaceful bay. Nga imat akat ko por la dengan bakla imat wat ke operation lumna. Kia trailang baro hab lu pomot ki MLA. Ki don ke jistu jimut nga yo ya ka jigdip ka kana ka ba kia kren kini ki MLA ki seniors hapo ka jilam jong ba esimana ba andalawai office kelalom ke kabinet ka ba unu MLA udon kam kamu buat haying jong u hadin kan lu sistem nyau biji menwek kaple akabaki keren je ki kam ki jam ki de nam ta roi kapat bat na kam ta biji biang hijong Kajela bat ki konstitusi bat namar ba ha kajing ya ple jemut kajing ya thokana pateng la pateng haduk mata ngpi syapam kanam keburom jong u esimana kadang trekam te mangi kumki MLA ki badin ki bam ye trailang bat I hakata kaporo ni sontenat ba kerkom trekam ni sontenat ba kerkom penian ya ka sorkar bat kumju ka jingde bat parok ki lu pungut ki MLA hakata kapor te kata kalong ka wei ka duksa ka ba haga bangal so ban omba ni kumki nomi ka hakane ka juk kumong taru ngin budin bat ngin persang ya kaban penyesri nade bat kadika jinglong nadika quality kaba uneu rukrau ulamu pada proyek ini muwe nigi mengalam dong ka state kejumi ngapan pa ko yung susi lem bat kabahayin ko asal sa bade ruwe ni leader dong ka state o Meghalaya except besar ruwe ni ridon burom ba ya timlu di baro ruwe no acceptable leader dong state ki por yung unfortunately hatu ko dengan panlo MLA ane nga chuo semua ba udah wonu romba ba bahaba por bo sakri ba state ba don pon contribution bola aya state do hakiling bro khamtam ka ede berga development kada kali nga personally nga pan pa ko jing do inu romba ka de jing do lang ndai tang ying so kum ga government lo so do lang ba kra express condolence ma ya ka ying ju bro oi I boleh kendat unayu bah res peacefully in peace. Terkenang bagi konik itu baru kau berpikir ni Ahmed kebakian. This news has come as a shock, and also we are deeply saddened by this particular news, and it is definitely a great loss to the family members of late Salsing Marak, to his people. And it is also a great loss to the state as a whole. Mr. Salsing Marak has served for a full 5-year term as the Chief Minister of Meghalaya, but
beyond that also in many positions and different capacity he has served the people of his constituency and the people of the state, and it's been, as I said, a great loss to the state, as he has contributed in many ways to the people and to the state as a whole. At this point in time, I would like to express my deepest condolences to the bereaved family members and pray to Almighty that He may give strength to the family members and to His people to bear this great loss that they've had. And I pray to Almighty that His soul may rest in eternal peace. It is a very sad moment for all of us because she is the first MLA who was elected, you see, from the general election after creations of Meghalaya State. And he was elected for 7 times from the same constituency. He, as a man, he was very good. And then he is very friendly with everybody. That's why I say everybody like him. And he's a very disciplined party man. Till now, he has not said anything against his party, nor he left the party. So he is still in the same party. Though he was not elected, but he has not spoken anything against the party. And I kind of start contesting with him right from 1978. And he was my opponent always, and I am his opponent all the time. But there is not a single occasion, say during the election campaign, that he spoke something against my personal. And I have never spoken on any single occasion anything against his personal. That is the way we used to do this election campaigning. So anywhere we met each other, we used to shake hands, we used to talk, say not as an opponent, but as a friend. In fact, you see, my father, late father, and his late fathers were also very friendly, very closely. They say they are very close. When his father was a teacher at the Sangram in 1950s, he used to come to my father's house on every Saturday and return to Nisangram every Sunday evening on foot. There was no transport nor vehicle. He did not have even bicycle also. So he used to go to my father's house and he used to return to his residence at Nisangram. The distance is about 17 kilometers. So he used to walk on foot. And it is I am also very saddened to hear the news of his departure. I had the opportunity of working together with him, associating with him during my young days, because when he was a chief minister, I was still a youth Congress leader. I was also in the Congress party, so I had the privilege of working together with him. And I'm very much saddened to hear this sad news. However, it is all in God's hand. So I would like to pay my respects to the departed soul, and also offer my condolences to the bereaved family of late Salseng Si Mara. He was a very soft-spoken person and a great leader. I would like to take this time to mention that during his time when he was a chief minister, I think that time government used to fall like pins, I would say. New governments would come, the government would fall, but he was the one, his very able leadership, he was able to become the chief minister during his time for a full 5 years term. So that's a very great achievement, I would say. So we will miss him very
dearly. When he was after his chief minister, after his retirement from politics also, I used to go and meet him. I used to seek his advice on something, and he was very glad to give us his advice or his opinions to us. So we will be missing him very greatly. But I would like to offer my condolences to the family, his sons and daughters. May God continue to give them comfort at this hour of grief. So with his passing away, it's a very sad for us, especially a leader who was very good at heart, and he has been doing his best to give a stable government during that time when political stability was not there in those years. So he has given a good stable government, and he has tried his level best to bring the state at par with other states. So therefore his passing away has created a vacuum for us which will not be able to fill up by anybody. So I would convey my deepest condolences to the family, and may his soul rest in peace. Harjisha menin ngadang lek atura namang ngadai ban penhelamang te potura ngayo jingtip menin ni men step nadu men sisking me kia thu ba I kam sitom jur I don ha possible hostel tura te menin ngayo ban lek pek yai akaba ngayo I sisa ke jistom la ban juri te le ngampoi berkat kloi itu fatno pable uchimno ya I saladi dan mereka ingin makan ongkong na kalian mencoba simet asno kalau kejindu apa kerau ya ulidar bakubungi obom don kanu kejisa kanu hanu beriu ubah baru kia sapertu kia ikan mau ya kikam nong yalam kiba yalam ya kejelam ya kelajungi te ngapa ya kejing sekolem ya ki khun ki ti ya ki bhaying ba sen baro pat nya kermen skem ru ba blei un shimti halade ya kemensin ka ba koridor ka jong uba esimarang usar esimarang badru akermen skem ba un kan maulem yangi kum ke jelam iklai baro koi ba ngin nang yai peteng ha kin nong rim bat hakitin chat kiba kulap ruidak nama ta jongi kiba dang don hasla jonga de khandau tengah pa e ji solem ya kiba ye ba sen bi baro bat na kermen skem bau play undon katlen bat ki hakabakum kade ki jingji hakabaskusi te paralog da ketung la poi sekabakut jeng tok kubor jengi menta kejan miet in se syambiang bat phi le syam tayo kejo kasngi bat hagejo kopor kuble shibon kopor jong phi bat chaso